Haying usyak tim ya kalok, ha office usyak tim ha ubos. Uboni bat karus kidai silok, bat kladon uway ukun senrang. Uboni utrekam office ha kaway ka company. Ha kaway ka sengi, katba uboni udang don ha office. Kalok cung uboni ka funya u bat kalaong. Pidon senok pa. Uboni ulaong, pimut panong kumnu kumta, ngadon ha office. Karus kabat ya ka sopti jong ulok bat kalaong. Balay ka sopti jong pi ka bitrong kumne. Uboni ulaong, o pifun yang ngatang ban keliya itase. Ulok ulaong, ngam tip syu ha ay tip kalaj bitrong. Karus kalaong, ngalatip kene kamday karong, day u lipstick jong ka kantay. Uboni ulaong, pilabit ne kumno, manu bawan tak lipstick, ka kantay ayu kata. Karus kalaong, mentang las ngutulut boni, pitok yang ngaman la kasngi. Uboni ulaong, ngatok ayu ya pi. Karus kalaong, brabor pijuong yang nga, ba ubos jong pi uplat slam haja katray, pisawan mit haying. Mentang latip lut, day mapidon samla. Uboni ulaong, Pedros ngabun kam ha office, ngam dan por banle kum kata. Nalor ubos umay yang nga, bukno ka phone, piru wat jupen king klik yang nga. Uboni ubu noy ka phone. Karus katnu ka bitar ya ulok, namar ka sopti jong u ka bed jabok, bat ka bret no sya kendong. Uboni utang sudap ya kran bat karus, ulas dang banto jing to ha office. Uboni utmu ban le sya ying ha ka por balawai tray, namar umut ban le sya ying ka wai bat ka lok jong u ha ka por jan met. Baro si sngi, uboni utray dep iki kam la jong. Dap lai baje jan met, uboni ukrek ban le no sya ying. Henry hakata kapor, lawan u housekeeper, uwan ra ki file bat ulaong. San, shin kini ki file, tok pendep iki ne barok, namar ubos uong ba udon kam kerki la syai kasngi. Uboni ulaong, tangki ne ru ngampat dep tolot, ka portray jonga kalakut, kumno ngan tok biang sakine ki file. U housekeeper ulaong, ngate ngam tipsar, kilit ong hima pi ya ubos, ngate ngam trilit ong namar ngating yu umaya nga. Uboni ulaong, toto ngan salet himanga, buki file hang to. Kumta sipang, uboni ule sa kamera badon ubos, urade ki file hakti. Uboni urung ha kamera jong ubos, bat ulaong ya u. Saheb, u housekeeper uwan ayanga kini ki file. Ubos ulaong ya uboni, hoot nga pa mga ya u. Tok pendep kito ki file, namar ngadon kamban ay report la syai kasngi. Uboni ulaong, kapor ban kang office kladai dasar, ngamut ban lek no sya ying. Ladangan tok biang ya kini ki file, kasimpor yang nga haduk si kenta si teng. Ubos ulakan hit ya uboni bat ulaong. Enle ayu la da simpor makna, pendep ya ki kam jong ka office sa lek sya ying. Ubos ulaong biang, boni, mentala katno ngayo iya pi ba pikwa ban lek kloy sya ying. Ubos ulaong, lada pim tok pendep ya ka report, ngan set ya katulop jong pi lai banai. Uboni ulaong, tosar ngan tok pendep ya ki report jong pi. Uboni ulek no sya kamera ba usyong, utok pendep ya ki file barok. Dap kendai beje menmet, uboni umi na office bat ulah phone ya ka lok jong u. Karus kadang krek bat kayakan phone bat uboni, namar ka ap ya u ban ya let rengkat sya ying kawai. Uboni uong ya karus, ngalami na office. Karus kalaong, are kumno kumta, lak kata por pi ong mapidang mi na office. Ngadang mood ba pilajan poy haying. Karus kalaong biang, ngam tip syu, kat bandang poy mapi haying tekan simpor hadu si kenta. Uboni ulaong, ngan liak kumno rus, ubos umsya yang nga bangan wan kloy haying, namar bun kam ha office. Karus kalaong, haduk la no boni pintok si tok yang nga kumne, ngate ngam la san niak syu ya pi. Ngam tre syu ban lek sya ying kawai. Karus kabu no e ka phone. Uboni usa hajing perkat, bat ulawan pai sya ying. Enda uboni ulawan poi haying, uyoi bakal lok jong u kalek dombha. Uboni ukwa bakal lok jong u kan kemen, bat ulaong ya ka. Are pimpat kreserus la kata kapor, yangin ya lek no sya ying kawai. Karus kalaong ya ulok da kajing dom. Peje kapor, nang longse ban ya lek sya ying kawai. Mentoy ayushu ban lek sya ying kawai, kajing kawai ru kelakut naduk mene.
Uboni ula ong piamut kumnu yanga ngade ubriu ne remote control. Ha office ubos utim yanga endang lawan ha yingru kalok katim kumnu ngan le. Uboni ula ong tang menmiet ngayok por bantia. Tang shula syai ka benang ngam juyo ban penut por bat ki khone ki bahaye ngasem. Uboni ula ong biang ya kalok da ka jing snguse. Ngam lap por mit bat sngi ngabon kam ban pendap ki jing don kam jong ki khon bat kalok. Kajing im jonga ka sulong bait kumne man la kasngi. Uboni ula ong ya karus. Teng-teng nga perkhat baka kamsuk bangan nyap no. Henry nga kenmau ya kalok bat ki khun. Kabhaya nga bangan treshitom na kabenta jong pi baro. Karus haba ka yok sngaw ya kajing kran susi jong ulok. Katnu ka pang mensim. Namar bakala kumma ya u. Karus ka pan map ya ulok. Nadu kata kasngi. Karus kam jukwa klumar syu ya ki a. Kaburam ya ulok. Kam jubitar slasyu ya u. Namar uyat ya kalenti ka badai. Ladap sotunat, sngob like, share, but subscribe ka channel, but share comment.